dengan jai pun takut dengan Allah. Berdoa kadang kan berdoa orang nanang ke pas mari tepak nanang ke hanya atau orang cuba tentang ke nah beda tak beda banyak tak banyak mun nikah para tantaran cak dia aja pasti semuanya pernah betul positif ma antara ke orang lain ma antara tetangga cak kadang matuah wi kaca cuban beda tak beda banyak tak banyak mantara kamat tua cek kedeng laki isambi ke pasar bini kedeng isambi ke menkuman beda mon orang takok deka Allah subhanahu wa ta'ala tak kira bengal acacaan cubaan tetangga tak kira bengal nyatorin cubaan taretan kina wengi tapi juga semakin ngoni suruh nyatorin cubaan orang kayak bener muli suruh nyatorin cubaan tetangga cek pinter dilebakon nyatorin cubaan abak tibi ingat saya tak tahu cok mucoakin orang bak nyubakin orang padahal abak tibi na cuba ben bucok benyata berarti apinteran maca cuba na orang katimpeng maca cuba na abak tibi mbian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sidi budir wah, banyak wah. Berema pona yu. Ijak na bonaan serai yu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala rasulihi liyakuna basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah ta'ala bi'idnihi wa sirajan munira wa ilal jannati mustaqarra wa muqama wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim dan ulama, para kiai, para masyayikh, para tokoh masyarakat, wa nahussu bidikri al-mukarram Kiai Haji Fayyadus Surur laras benjukeun para kiai-kiai selain si tak bisa peten kula sebut asmaipun tong setong kalaben tak mengurangi rasa hormat kepada para beliau setuju jika setuju na sesangat peten kaula muljeki ben sesangat peten kaula hormati. Raisul Qaryah, Bapak Kepala Desa yang juga saya hormati, Ketua Panitia Hadirin wal Hadirat yang hadir pada saat malam samangkin kasatujuna juga sesangat peten kaula muljeki ben sesangat peten kaula hormati. Maka gangkui mengawali papangkian kita saat malam samangkin ngereng kaula ben panjenengan Kak Dinto senantiasa menghaturkan poci torsokor kita deka Allah subhanahu wa ta'ala
karena kalaben benyakna nikmat benyakna kasayan seampun paring ngaki sareng Allah dek ka kita setuju kaula ben panjenengan malam saat samangkin paringi sehat alhamdulillah kaula ben panjenengan malam saat samangkin paringi berestor salamet alhamdulillah amma tak jawab kena alhamdulillah sane kana ada monyen nak kana bubur yang kaula ben panjenengan malam saat samangkin paringi kesempatan sareng Allah takdir rezeki sareng Allah bisa apolong tor akumpul hadir nang pangajian adinto dalam kabedaan sehat wal afiyah alhamdulillah maka mantar samuka Rabuna tor hadirnya gula ben panjenengan setuju malam saat samangkin muka-muka gula ben panjenengan setuju mantara patrosa sehat sareng Allah amin Allahumma setak pati lancar rezekina kalaben barokana pangajian mantara lancar rezekina amin Allahumma termasuk deki san paleman dari pengajian kacompok bangsi bang kaulah ben panjenengan sateja moga-moga isapura atus-atusana sareng Allah amin ya rabbal. Terus kemudian si nomor 2 para Rabu salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tetap kaator deka Nabi sing paling mulya Nabi sing paling agung engki kadinto baginda kita Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad yuk jawab kemak nama tamunyi ayo dalam ralian ayo bian ulah hehe bian hahagi ya marah hehe itu 2 3 Allahumma sholli wa asayyi wa maulana in adadamam daimatan mulkillahi coba Allah liwala sayi wa maulana in ada amfiin ore gula sina puo
Alhamdulillah para hadirin si mulyakin Allah subhanahu wa ta'ala, kula sangat bahagia dan sangat bunga tapangki sarang para ajunan setuju walaupun pon panjenengan kak dinto pon lep jelep kapuru mulia. Karena si jelas mulai gelek panjenengan yuk toju tos antosan takeren panas seanyamat tong kaula buru rabu estona kaula semangkat ni ke pokol 4 dari situ bondo pokol Keng cuman ibiriin share lokasi akhirnya ikibo ke gunung-gunung ke sabo-sabo malah gula nang ibobo gula kerwa nabrak bungkana kaju wah kasak nang tengah lorong mata ibu ke pengkir ban panitia jan si kula teganya dirimu aku turun tadi ke bawah iyo song ban kau leyu ani kedok remeki mata dok singambe cakna kaula akhirnya kaula tibi yang turun tangan yu ki ontong kaula ki dongodo soke unggun keng alhamdulillah kula bunga ngabezeki panjenengan semangat amis semenang pengajian tangok marongok nang pengajian karena tandena orang bini sebanyak mas emasana mon apolong tojuk nang pengajian sepak patojukna pak sambi mesem berarti kora banyak simpenan mas emasan nah mon bagian lakian lain yuk mon bagian lakian semangat tak semangat nang pengajian aneka itemu dari parogon maupun sepak tojuk pak parogon penyerku na bagdolem pas sempurakin ke atas akuratan dana tengah kare separuh Allahumma shalli ala Muhammad. Nasa nikah timon bangku lawan panjenengan tar ka pengajian berarti kula ban panjenengan tak nyari bunga kini bengi kan seisare bunga mbiyen kepi si bodeng bobo nyari bunga napa nyari dosa nyari bunga napa nyari dosa mangga aja patengok marongo odi ni kayu odi sambi mesem palebur kula ban panjenengan ya besekin orang amis semiu tapi mun mi semah ingat bagian empian khusus untuk suaminya kalau di jalan-jalan jangan misem-misem sarombon gede bambon orang laki pak misemi mal lopot tak lopot Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin saya muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam saat samangkin kita semua mengadakan pengajian umum dalam rangka tahun baru Hijriah dan selamatan desa, alhamdulillah. Tapi niki pun si gelek si ceramah kan pun bodo kifayat enggi yuk enggi gula bang melodi budi na jok bolong kap ongku na pun diado gila nah si tai pada opa jok lebih sacom jai pun leres wah gula tepat di budi melo na apa gula pun tak ada pun mare pun asli na nika oh ni kaki beri napa gula beri aing ki mon aing perek tapi mon monjoi enton mon perek kamaceina kematena kemasopreta yo sadiai iya lagi ae nare suara nama cenyawena lakca asunilah calakca tepuk tangan kada tepuk tangan kan lu lo coba lu tentang coba aing ni keperek gula
nyaman. Juga belum juga MBA jalan masa apa mau film TV. Kiai Fayyad mulai gelak ni kapun Pak Madu Pak Bun Madubu. Sejelas lengkap talibat lengkap. Kira bengki kaula melodi budina ki ibarat cuko akrobon karelang tolang sabung sakali pun kikdongeng sop kuya kerelang tolang tapi jangan siring tua kona makia tolang ke tapi tolang cukup puput mompahi campore dengan lambu pahi beriin pate ke pahi campore cok pecok beri acan pah beri japi papedis rakira asirut Kimon panjenengan terasirut saking tandik japi kompang ngalak balsem geli gepo ke bibir pon kosot pon rut siruten. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Detik malam saat samangken kula ben panjenengan apolong tortoju dalam rangka kaanggoy menyambut tahun baru Hijriah ben salametan tisak kina bengki ong kunati tak parlo salamati derereng karena tisa nikah pasti salamat separlo salamati nikah reng edim bedetisa selingkuh beda edim bedetisa minuman beda edim bedetisa mabuan beda sabung taretan teti salamatan tisa estona nikah separlo salamati orang sebedenang etisana Allahumma shalli ala Muhammad. Karena mun tisa terus salamet tisa terus barokah tisa terus sampurna salamet ben banyak barokah makaring oring sebedenang etisa ayo pansama ka pangeranna Allahumma shalli ala Muhammad. Mangkana tebun Allah dalam Al-Quran walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allahumma shalli ala Muhammad. Manabi nang suatu daerah suatu desa suatu kota ingaku leben panjenengan saat samangken ring oring amanu wattaqau iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard maka Allah Subhanahu wa taala bekal aparing barokah dari langit dan dari bumi alhamdulillah kor oring takwa kapangeran. Coba kalau terus tanya, hoi, bisiki ya nyatur TV ya. Engkau tanya, kemata kok empian ke Allah ben kalagin. Bemaju jawab petepak. Ke mata kok empian ke Allah ben kalagin. Oke, begini dia atas. Ka mata kau ambian kang kakang ka Allah ban gebinina. Bemaju betepa. Ka mata kau panjenengan ka Allah ban garajina. Ka Allah, oke. Samangkin ibukti aki. Pakokoh ambian ki, ambian jam takok de ka Allah. Yatas cukan takok de ka Allah. Yu. Maki bede kadang orang inalekana lakena alakoh panjenengan acatan ben orang lain beda tak beda ting nduk tangtung tingat nduk tangtung tingat iya oke kayak kalau yang nggak merasa oke nggak usah kayak gini
magi beda anapa kula ban panjenengan ketika laki alakoh maka gula ban panjenengan pun teleponan ban orang lain mak bengal selingkuh deka orang lain kenikah takok ke Allah napa takok ke lagi nah takok ke lagi nah jaring mun beda laki pan masopan mun beda bini duk menundu tobat ada bini nombak sabeda motor beda ring bini lain kemma takok ke Allah kemma kesangku tak malarat orang takok ke Allah yuk kesangku tak malarat orang takok ke Allah kan mun kula ban panjenengan takok ongko ke Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kula ban panjenengan beda manapun kula ban panjenengan mengenang dimanapun itu pula kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba gula terus tanya boleh ke panjenengan jai pun takut dengan Allah beda kadang kan beda orang nanang ke pas mari tepak nanang ke hanya orang cuba tentang ke nah beda tak beda banyak tak banyak mun nikah para tantaran cak daya aja pasti semuanya pernah betul positif ma antara ke orang lain ma antara datang ke cak kadang matuah wi kacaca cuban beda tak beda banyak tak banyak ma antara ke matuah cak kadang laki isambi ke pasar bini kadang isambi ke mankuman beda tak beda mon orang takok deka Allah subhanahu wa ta'ala tak kira bengal acacaan cubaan tetangke tak kira bengal nyatorin cubaan taretan kina wengi tapi juga semangkin ngoni suruh nyatorin cubaan orang kayak pinter ngoni suruh nyatorin cubaan tetangke kayak pinter dilebakon nyatorin cubaan abak tibi ingat saya tak tahu cok mucoakin orang bak nyubakin orang padahal abak tibi na cuba ben bucok benyata berarti apinteran maca cuba na orang katimpeng maca cuba na abak tibi ambian terofokusah na batero cuba jawab ambian terofokusah na batero cuba jawabannya mon bagus mon cuba yuk ambian tercoba napa terbagus ambian mon terbagus napa nasi kutu patemu ayo ya ulang boleh marah bagus lanjut panjenengan kan terbagus iki halo bro mantap mana moli bilang bro yuk panjenengan terbagus apa tercoba mon ambian terbagus si bocah bagus apa coba maju jawab apa kompak terus tahu gula bagus apa coba hah bagus lagi kilopot men pun lapot mun kaula ben panjenengan tro bagus maka sekotu bocah ni kecuba nak kula yu cuba nak panjenengan cuba nak kakang si bulan yang atas ingat panjenengan melih sepeda motor dari dealer mapan tak mapan bagus tak bagus baik kiba ke bingkil ngocak si bingkil main kiba ke kanto yuk bang kijatan kula melih puru melih nang dealer kak dintobok mapan bagus kan kiba kampian terus iba beremah bang tan berai patau jaring pun bagus kiba ke bingkil kiba ke kamah namun pah beda sepeda motor simon etom pagu unggun getuk tiliodi getuk hiba ke bingkil akhirnya abalam yang ke bingkil dutak langkong bak bingkil sepeda motor dan gula mon etom pak gak dinto guungguan rakira sekutu isare bagus napa cubaan sepeda
rosakah na baju na bagus rosakah para rabu ketika rosakah bangki maka tepak ben bingkil terus kemudian setelah tepak nyaman tak nyaman saya tak saya maka berarti kula ben panjenengan montero tepak mayu coba na abe ni kebaca coba na kajelekan na kula ben panjenengan ni ketemu mun pon temu mayu becek bagus tetijak pantai macan coba na orang karena banyak orang mangken saya baca coba na tatang kena coba na taretana mun abek tibi na tak pate baca kina bengki paling banyak penter maca kesalahan orang padahal abek tibi na salah tak ke resah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka bulan Sorah, bulan Muharram tore ini kejadikan introspeksi yuk aba introspeksi ke aba iya ya engkau bengal kamak iya ya engkau bengal karing tua iya ya berempat kali engkau masedih mak berempat kali engkau menangis apa berempat kali engkau adang ngak kapa berempat kali engkau alabun kapa bodoh tak bodoh banyak tak banyak saban lemun pun bangki ben kula ben panjenengan ce aba ampo bengal dek ka orang tua maka mayu saatnya aba asapora dek ka orang tua cering kadang benikun berak atokar matwa tibi kadang iso kereyu pada tak pada banyak ki iya man jujur ring toy iso kere jujur dengan anu ke kulo tak nemu tepak ke kulo pun tepak ngani ke kiri ban matwa ngani ke kiri ban matwa pucik walau pok matwa ke akhirnya iki boka dukon ban kulit tungkem colok nah mak bede matwa itu tungkem colok nah manto macam napa geni ba anak macam napa mak tak gerendung kem colok na matwa mun ki kabutuhan mapan kamatua cik sopan mun nyatur hutak langkong ka itu hutak langkong nonduk oleh teluare sertifikat tatanana ibaket di ban mantona beda tak beda iya mah jujur jeri ya kang ngambian beda si bengal kalaki nana benten memarah cantak kok ka Allah men tak jujur. Nah yuk, wah bengal wah, arwah boleh saya jawab, saya dia roh. Ayo, beda si bengal karena napa tak bengal mian. Banyak para tantan-tantan, kasangku kenika sainggi, mangka namun kula ben panjenengan bengal karakah, pikir ben abem, iya yang kok bengal kalake, iya kompong aronyam kalake. Laki sila datang dari alako benih sambut meriah benengko puru datang laki alako mestena beda halo beda banyak mon rakah puru datang alako sambut papiku sayang pasti kamu capek banget sudah pulang dari kerja ini mau mandi dulu apa mau minum kopi kalau mau minum kopi tak bikinin sama mami ya nikah Bunin apa iki kiri mau mandi mami ya kalau mau mandi mami tawarin mau minta air dingin air hangat atau air ngalkal sanika
Silaki datang, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Assalaman ben mau nyari swargana ikum asalaman sanika cok nget teti orang cok nget bima bede kama gaga cima soce kusma bagus empon para rabu tundukkan atiku leben panjenengan pasopan akhlakku leben panjenengan sopaja napa sopaja abe orang bini oli ridho na Allah lebet ridho na laki iya cok gantung laki berak terweh hormat laki ingin dihargai tapi tidak mau menghargai benar tak benar laki terweh hormat bona ngormat kangko le bona apa bagus kangko surga nangko bodan surga na Allah bodan nang yengko tapi laki nampo kesar kambian ampo ngamuk kambian ampo kikir kambian boron men menerem mai bela tamunyi para nemian ai tada sia munyi boleh para nemian ande i raja kok benih can majanan katun ngetas ria Allahumma shalli ala Muhammad coba panjenengan hei perhatikan panjenengan laki nang ngucap cinta ke panjenengan laki nang ngucap sayang ke panjenengan king tedong mana lo talako tawadan jain parjaja tak parja berarti butuh bukti para hadirin simulnya tetimun ampian bini narajina ebakon tunduk ke panjenengan ebakon ngormat ke panjenengan ebakon bagus ke panjenengan tibi kudu bagus ke rajina panjenengan tibi kudu mapan ke rajina ini lawan tak tepuk tangan kau tepuk tibi ngi monggoan jaring kadang laki terus mapana terus hormatana tapi tak penting hormat ke binina tak bisa para rabu suruh nemu kira nemu di mah ketika itu saling menghargai dan menghormat si bini menghargai dak kasih laki si laki menghargai dak kasih bini timun panjenengan kang tanda isake maka panjenengan cek menyakiti mangkana kadang orang muntah neku ilmu rasa orang aneka kempang ben seromben ka orang bahkan benikun bera orang karajina tibi nika bekal ben seromben mon orang tak neku ilmu rasa napa ilmu rasa kak dinto mon dan ring to akona ambe tibi etobi sake mayu cek nobien mon ambe tibi etapok sake mayu cek napokan coba enggak yu halo hai oke mon panjenengan isakein atina wen lagi nah poron mon ampian tak poron isakein atina wen lagi nah mayu cek nyakein atina lagi kang panjenengan ndik raji kapigi ndik ki mon panjenengan rajina eka teroy oring poron mon panjenengan tak poron mayu cek teruan kabinina orang coba orang kan tak salah rasakin genika bahwa rasa itu sama jika engkau tidak mau disakiti maka janganlah engkau menyakiti jika engkau tidak mau tidak dihormati maka hendaklah kuleben panjenengan memberikan penghormatan kepada semua manusia karena rasa itu sama nyanyian gora perasaan insan sama ingin dicinta dan dicinta terus sana kalau
hai dinamai terus sakiti bi rasa pasti padama ndok jamunya ya biasa namanya pengajian lain muslimat rame dai sambil dia ada lesang ayo rasa pasti padama yang bertakan angselang sampai tiba renungkanlah rasa insan itu sama berarti rasa anega ba mon ambe tanda isake ayo cek nyake oh ayo mon ambe tanda isake cek nyake palagu oreng beri ya mon ambe tanda isake cek nyake mon ambe tanda hina hinaan mon abba tanda fitnah ja fitnaan mon abba tanda cale je nyalian coba banyak tanda cale tanda fitnah tapi tukang fitnah tapi tukang cale orang itu ungkung igapi tahu apa wak tak kira tahu laku beda orang tak pati yargei abek na tero yargeuna king abek tibi tak pati ngargei dek kau olana kaya olana suki nyak misina kamu timur go megogo siapa tak pati nyapa ka orang tak pati nyapa mantara ka orang kadang teretan na tibi si paling miskin si paling tandi tak iya koyu beda tak beda sapaan karaan aja sombong ulanya misina ulana montorawnya taritan tak peti ako kaoring dumaling dum inga muntilo mati ya singoso nga katilyo so nga tibi inga munting mati kufuran na ikali ya tibi inga si tapati buto katatangko inga si tapati buto kalofalo padahal mun kulubun pancingan di kepentingan seposang pakunta sepingong pakunta andi parlo seeyonceng pakunta andi acara seeyonceng pakunta tadangko ketika ulawan panjenengan mon butuh abareng bentatangke mayu palebur dek kapele bentatangke tau sombong tau samain kitengkian tau samain riirian karena punya orang makin diga atih tak pati kendali oke atih tak pati bocah atih tak pati jogo tanda kadang pada orang bahagia abek bahagia tanda kadang pada orang seneng abek seneng justru malah kadang si banyak pada orang bahagia pada orang seneng justru abek norok senap bukan nongki ya pak Roma borok kelar meleh Roma borok kelar abangun mapan jompon ada Roma timur langsung sang lambung mencret komat tabeko beda tak beda tancan takut kalau mana takut jaringan anu apa kadang bola datang ke gelar meleh apa tak terima berarti tondoni atiku saking panjenengan niku ki elek lamun atine manungsa niku apik maka kelakuan niku lho saking
panjenengan niku bakalan api. Tapi samangkin dunya orang si atina coba napa tandana orang si atina coba mon orang beda seneng abe noro senep mon beda orang bunga abe tak noro bunga tandana orang mapan atina yu mon beda orang seneng abe noro seneng mon beda orang bunga abe noro bunga. Allahumma shalli ala Muhammad. Emang hanya lo yang hak berbahagia? Emang yang lain gak berhak gitu? Coba, semua manusia berhak ndak bahagia? Berhak ndak? Kenapa ketika ada orang bahagia kula ban panjenengan sesak dede? Abang di toko, coba, abang di toko, pas taretan muka toko, apa hati kadang bu, mak muka toko, mak lain ini kok duduk rumah, emang hanya lo yang harus buka toko? Beda tak beda? Memangkan apa taretan simulnya? Tuti kula ban panjenengan tori jak sesekan dede, palak palur ke dede kula ban panjenengan, palebar dede kula ban panjenengan, orang montro bunga, orang montro barokah, orang montro bahagia, maka andi ate nikah kotu palebar andi ate cek teti ate seco copek orang mon ate na copek yu beda masalah kini bakal tetira raja tapi mon ate na lebar di nama masalah nah raja di nama masalah nah besar tetap masalah nah mon ate nikah lebar masalah bakal tetike kene. Tadi kakang ayo jangan di ate secopek kan torin di ate palebar karena mon ate ini kalebar bakal tentrem odik nakulaban panjenengan kina wenggi coba beseki ini kan apa beniaing putol maknya tak tahu ring diri ya anika putol esena pa ese ainggi anika putol lang edalem nika bede ainga mon putol nika engala akin buja du sendu doreng korca pas mari geruah enom rasana tabernapa acen positif gi samangken empian yu ngiba buja tak keresaton pas kiba kasok-sok selebor kiba kasok-sok seranjo sabe kasok-sok larut sianya mabuja pas rasae kira-kira tabernapa acen taber anapa mak taber karena aing ngarajo sok-sok karajo sedangkan anika kun berak sabutol ebri indu sendu poyakin anapa karena nikah cope tetimun cope an ate ampo sakean ate ampo tersinggungan ate orang si ampo tersinggungan ate berarti atena sake mun atena tak sake tak kira sakean ate kadang belaknya tur biasa sakean ate bertandena atena sake. Allahumma shalli ala Muhammad. Samangkin kirpekir tibi si ampo sake anak ate sapa sampungaki iya ya engkau beri tersinggung iya ya engkau ampo sake anak ate iya ya engkau ampo ponompoki gi berarti gulun panjenengan po sake gi berarti sake atena
Poron gulawan panjenengan sakian hati melelo. Halo. Poron. Bang kita berusaha bagaimana kemudian kita itu bisa maseneng ate, mapunga ate. Orang montero mapunga ate, montero maseneng ate. Kita ore pabede nang kenengan sepe, kenengan semapan. Ambui capati bede nang kenengan coba. Ambui capati bede nang kenengan tak sae. Ambui capati bede nang kenengan peteng. Karena orang mun bede nang kenengan peteng, odikna tak kerate tera. Mun orang sekuten bede nang kenengan tera, maka odikna bekal teh. Bede orang kadung alako siang hari siang malam 24 jam keng tak kelar lem-lem bede. Bede ki seporana kula beli nyindir ambian malaana malembian tera. Poron ni beli male tera. Poron kan. Mentah poron tak ibu kawan kula yu larang ilmu yu. Poron pagompak poron. Teru ambian oleh na alakoh barokah yu. Teru ambian oleh na alakoh kelar abangun compo yu. Poron gi manggana kidingaki. Mun kaula ben panjenengan rezekina tero barokah, rezekina tero bada olena, rezekina tero awujud mayu paseneng bada nang etera nayu. Karena mun bada nang petengah kula ben panjenengan tak kira tera positif odina kula ben panjenengan bekal peteng. Nah, apa makna lagi ya? Terak ini kan apa terak? Terak apa? Halo? Terak apa? Bang kita terang ki padeng. Coba pate nang alemennya dek. Peteng lah peteng. Can ring tuaku nah mun oring ampo bede neng petengah bekan ide tengi. Ayo bener baik paranying cukup tak kok mun oring tuaku na lambe ngocak mun abe ampo bede nang petengah bekal ide tengi. Coba yuk. Napa coba dalam odi soki pada halbon nyampe sena pada halbon bagian kayak laki wah seneng kesidur gudurun. Coba tanya gula peteng napa terak mun pun soki nyampe sena nya harta nanya mobil seneng landi bini ki seneng kalahin nabi ini nah ki selingkuh kalahin nabi ini nah bekal tak ada motor bekal tak ada tunya nah bekal tak ada abisina mun bangkrut di budi are cek nyala aki pangeran bencek lah nyala aki manusia tapi salah aki abe apa ya bede bang kita ni cek seni kan berarti kenika bede nang itirana napa bede betengah. Coba yuk boleh. Mun panjenengan sering atau karbenrakana raka sering alajeh kato karampian egoku dan egomu tak mengalah ingin menang sendiri ku tak gunting cocos saling ego antara laki dan bini saling ego ka laki saling ego ka bini ulah teroa tanya aga panjenengan kenika terak na beteng teti cok mamang lo mon rezeki na cope cok mamang lo rezeki namun tak lancar ijak ring gula ben panjenengan seneng bede peteng cok ring seneng bede ning peteng ambui. Coba orang bengal ka orang tua ampu nyentak ka orang tua ampu alaben ka orang tua peteng napa tidak peteng peteng sepakat mun oning ampian je kenika peteng mak ikalako yu kita samangkeng iblis embian oleh 2 tahun oleh 3
tahun kadang guru ika keresa engkau diberikan emas alakoh biasa oleh 1 juta ya setia maklah oleh perak 500 mak engkau diberikan sebelumnya engkau bengal ke orang tua engkau nyaman odi tenang engkau bahagia mak setia engkau atau kara manolo mak setia engkau ringsa manolo ulah kula ben panjenengan bedeneng ipet tengah karena bengal ke orang tua kayak lagi iya dia panjenengan konjina bang mon panjenengan libur bedeneng ipet tengah si bini bedeneng etehaan pente tapi mun pah panjenengan bedeneng ipet tengah bini bedeneng ipet tengah positif jadi amin les-belesan karena bakna macam yang mana selingkuh apa asam biar nah yang kok nyari dia laki yang kok ratin kok akhirnya tak baju je beda tak beda wah ron ibu dia kok pau akhirnya amain les-beles ketika amain les-belesan pada petang si bini petang si laki petang akhirnya ape nikah rosak pun pak mun telepon abesah anak si teti korban anak si nispayu anak si nangis kang oke panjenengan abini boleh mun bini na padah bendagina si pertama ternyata anak putra na panjenengan tak pati iarkei tak pati ngoni tak pati bahagiakan napa tak nisbah kulawan panjenengan oke panjenengan alaki boleh nyare laki sisoki paduh rakira ngarumat putra na panjenengan ben laki na si pertama paduh tak kira paduh karena bunyi deureun napon tetimun keulaban panjenengan di kota terjadi ngakeun dikacak nyesel anapa karena pilihan na kulaban panjenengan tibi hidup itu pilihan yu mun nempian mele nang di dalam kaudieun si aliu liu maka odi nampian bakal aliu li mun panjenengan mele odi na kulaban panjenengan bodo pako ekinco bodo pako ekinco tetijo mamang loh mbian mon cocok pa milih macam napa odi na kulaban panjenengan mun odi na kulaban panjenengan iolo akia ongku de ka Allah pamapan ongku de ka Allah kibokal mapan odi na kulaban panjenengan karena manusia ni kayuh kang nyaman tak nyaman nah benih cana salamet nah nyaman tak nyaman nah benih cana wirita nyaman tak nyaman nah benih bola ngonceng orang banyak tapi nyaman tak nyaman nah kula odi para ajunan setuju nikahnya pacak na pola tengkana na pacak na laka makia kula bon panjenengan penter maca nikah pinter maca itu surban songkok king beda orang mandi corni gelendang tak gelendang berarti coba napa mapan ahlaka berarti coba ahlak kayu soki kulawan panjenengan king kulawan panjenengan sombong banyak besena tapi kulawan panjenengan ampu merendahkan orang lain ampu menghina orang lain coba kula toro tanya ke panjenengan mapan napa tak mapan ahlaka bagus napa tak bagus ahlaka tak bagus para rabu simulnya panlo itoro napa tak itoro coba panlo itoro napa tak itoro tak usah toro para tantaretan kita sama-sama manusia abe kapi manusia ayo saling menghargai antar sesama manusia ayo saling menghormati antar sesama manusia kaulaban panjenengan di hadapan Allah kaulaban panjenengan sama pada ciptaan Gusti Allah coba kula terus tanya ka ibu kagapi panjenengan manusia napa teu jawab pak kompak mon manusia mayu jawab pak kompak kula maksial ganja kula atanya puru manusia napa teu sia jawab sakoni takok mi teu
yuk panjenengan si bening bermanusah na bagiban i atas arwah manusah na bagiban berarti kan pada manusia tak engki mah kia si miskin rekei tak engki mas kia si tak andi arkei engki mah kia si talpos miskin tak andi napa arkei engki kerua manusia kia engki yuk kadung gulawan panjenengan lah tak patingar kei ka orang miskin ka orang tandi tak patayar kei macik ni serah taretan cok bir mai bir mondi na pataretan keulaban panjenengan kadang ambo bir mai bir ka orang taretan mun bagian kek laki tak pate taretan tapi mun bagian bini ambo bir mai bir dilong gelong yang kui sekanan tolong meki taretan piraknya terleng ion jangan yang kasih hanya malengan mana you tak tahu kau you mana beri bedan aja pada gaji you beda tak beda pola lah kalau ngah 24 gram karat udah nong idulum dodona tai temu pora-pora kata tangka aduh you pada balang pada olah beni apa ruah keng la teroba merah beda tak beda banyak tak banyak kita anak pacaran andi si andi nungun nang boleh tak malu kira lagi kejaring andi yang kui king cuman iati sampai andi niat amer pameran bentatang tatang ke kadung miteroyu si salah aki beni tatang kena kula ben panjenengan si ampo mer pameran ketimun kula ben panjenengan lakur ngangkui gelong jebonyan pas rampok ceknya laki rampok kah tapi nya laki mbian jebonyan heluk ngangkui napa orang di saya patero ngambian mana godungan ngak nika ki nikahnya mana lemper amun abuka kerua buka pas kendia rok mini akhirnya nyamana pikang buka mun tepak ngambian akalam pipikang ngangkui rok mini mahua rok mini hiya apa itu rok mini hiya arroiku fi atas silutut wal fukangi itangale rok mini ialah seyang kui atas tetimun panjenengan tepak ngangkui pikang rok mini pas sapa ben oreng kuda ben oreng cuit cok ngosok kasih aku empian dibi kudu mikir buyung kojok kalam pingak buyung kojok engko dia lob buyung kojok dia pamer moni kuda ben oreng cok ngosok salahnya lo pakai pakaian kayak gitu kalau pakaian kayak gitu siapa yang gak tergoda si paling banyak ikan jonten si paling banyak nang TikTok mana TikTok nyari orang letter mangken TikTok banyak namanya onggoan mana TikTok sejokot his saboh habena wah mare royo diin sahabat surban na kanjo kodunga langsung waktu ku kecil aku tak tahu yang mungil kesentil ternyata kedeng bulin beda banyak orang Cina beda lalat pancilut ni ada na hape beda tel malet ada na hape beda sodako jeria mbian mon ngalakoni gini kan jeria napa benih sodako jeria bagus tapi sodako jeria cu mumpian masuk terus tak hapus you pada neng TikTok dibagikan pambian rok mini rok super mini yang giul pada sampai tengku oreng napa tak jeria dosa mati kulaban panjenengan yo masuk dalam kubur video naki banyak akini kekelak
kelakuan dosa video netting kuan orang teroh 400 pun malaikat iya puan mai 400 malolo kula malaikat video na buat na lancar nang TikTok banyak FT na buat na nang TikTok banyak yang menyukai buat na nang TikTok iya puan 400 boleh niser tak niser mangana tegak gula TikTok ki yakin tak ngageruan tan Ompa TikTok potong guru nagi ulgiul niser nak foto maka dari Kak Dinto para hadirin simulja ning bulan Muharram saat semangkin Kak Dinto adalah bulan untuk introspeksi introspeksi diri mayuk becah simulain gila si pada pak kagaula si pada pak ben gula dak panjenengan setuju amik pola berkaitan kalaban kelakuan ben cuba na mayuk sadari bentuk peti abek deka Allah subhanahu wa ta'ala maka mantur semoga kita setuju si hadir Rabu ke pengajian moga-moga setuju na hisab ora tu sanah sareng Allah hisab ora kesalahan sareng Allah termasuk kedua orang tua dua gula ban panjenengan sipun almarhum badanengi alam kubur tua gijukeun ni malam samangkin teu hisab ora tu sanah sareng ajunan ya Allah kita setuju si badan ini saat semangkin mantra terus ipamul jeuh sareng Allah subhanahu wa ta'ala astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal Rabbi zidni ngiring sareng ilman amalan solihah ya Rasulullah salamun ya Rafi Aisyah ya Allah adbatayyaji radal alami ya hailal judi wal udiwal karami ngiring ya Rasulullah ya Allah moga-moga si mau sholawat deka ajunan parengana tenang dalam kaudieunna parengana tentrem atena parengana barokah dalam rumah tanggana pasayah rajekina ya Rob Radal alami ya hailal judi wal karami ya udiwal karami kalamun tenang odi kita sateje je sampai lupa ingat dekat Gusti Allah ambui alako tusaka Allah tore pambenya abe topete tore pambenya abe topete asarang ya Rasulullah ya Allah
berempat banyak kesalahan bentuk saya kalak kok Gusti asani wata advataya jiratalah ya hailal ju diwal karomi ya hailal ju diwal karomi moloto etunya coba abana karena banyak ngalakoni dosa beremah matena sa terasa ambe akhirat bekal eseksa ambe akhirat bekal eseksa tore asarang ya Rasulullah Gusti ya Rasulullah ya Habiballah advataya jihratan ya hailal judi wal nami ya diwal karami se andi salang deka orang tuana tuli asapora nangis nyon sapora tak orang tua sobung mastena nangis aberaja kasta mastena nangis aberaja kasta ya Rasulullah duh Gusti ali ya Rafi advataya jiratalah ya Allah hailal ju diwal karami ya hai yu diwal karami al-fatihah إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Para hadirin si mulyaki Allah kirana cukup dari papona pasi pada Pak ben sampeaki menabi bedeka kaliruan ben kecangkolangan dari papona pasi pada Pak ben sampeaki beten gaul anyo na maaf ben anyo na sepurah miring kita bersama-sama atur dekat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak waj'alna mimman yusyari'u farridak wa la taj'al mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallah
wa ni'man wakil, ni'man maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana min syarri wasyiqaq kullu wasfin yub'iduna an ma'rifatika wa musyahadatik. Ya Allah Gusti Pangeran simulja senyiptaake alam jagat raja, senyiptaake langit dan bumi, senyiptaake areh bintang-bintang ben bulan, ben senyiptaake abu abdinah ya Allah. Malam saat zamangkin abu abdinah setuju anyuna saborah dega ajunan ya Allah, karena selama odi peten gula setuju pasti banyak ngelakunin kesalahan bentusah ya Allah. Urang banyak kelakuan dosa sekalako ya Allah, urang banyak maksiat sekalako ya Allah. Atina setuju ighfir lana dunubana nyon saporah kitu satu sabtina setuju ya Allah. Tu sandek ajunan merempakale abdina tinggal leki perintah ajunan, tinggal leki ibadah ajunan, atina solat, tinggal puasa ya Allah. Nyona sapora abdina ya Allah, menyon sapora ki abdina setuju ya Allah. Karena kadang in dalam hati abdina setuju tengkian kata tangke, irian kata tangke, sombong kata tangke, mirpameran kata tangke, tanya pada kalau pula, bahkan kadang tanya pada kataretan tibi ya Rab. Abdi dalam malam saat zamangkin nyon saporah deka ajunan ya Allah, juga nyon saporah abu abdina, karena ami pola sering nyakein hati na orang tua ya Allah. Berempat kali menangis hati na orang tua ya Allah, berempat kali masenam hati na orang tua ya Allah, berempat kali alabun deka orang tua ya Allah, berempat kali ajang nggak deka orang tua ya Allah, berempat kali menangis deka matua ya Allah. Ya Allah ighfir lana dunubana nyun sepura abdina ya Rabb. Menuring tua dekat tina sebagai anak selalu ingat dekat tina setuju ya Allah. Atuh ki dekat tina setuju ya Allah, moci dekat tina setuju ya Allah. Orang tua setongan di anak bampa ya Rabb, ingat kasih bampa ya Rabb. Atuh ki kasih bampa ya Rabb, karena pancing lakar putrana ya Rabb, tapi anak si bampa belum tentu ingat dekat orang tua si setong ya Rabb. Kadang songkan abak beci ngalatinana ya Rabb, kadang songkan orang tua kenteng ere abdinah ngaratunana ya Rabb. Anak macam pun apa abdi dalam gak dinto ya Rabb. Duh Gusti Pangeran, rezeki hati abdi nakangku bisa mabunga dekat orang tua, rezeki hati abdi nakangku bisa membahagiakan dekat orang tua ya Allah. Rezeki hati abdi nakangku bisa mabunga dekat orang tua ya Rabb. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina wa qurrata ayunina waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, ya Rabb bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yun sepura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.